Iowa, kalangan kiyang got and so mau, kamelele me got sairgi more, katamangking getail, beggar what megatinin masani, chailan gona bata child more, gona bata more in ni chaila ramas, chona chai wasa, a child panene, bokon Jesus bangotsto, del de Lola, child de. Maskun la salango bon la abgitailan rong kapitian kauno and so chorus agatan masani tailan Dehr maliki eupanon kanka ke la kapano a child person ame kauno ka wait gi Isaiah nan paisak silu isa kwalul riyesa ke ore agatin masani kauno katin masani yang kauno or katin masani ke Dehr tengela nan mwekid kawako. Okay, Dehr tengela nan mwekid kawako. Dehr tengela kauna masani yang Isaiah yang kakela kakmen Israel kan. Ren Dehr tengela nan dama rasayer. Okay, mata water dama wiyer kawao. Mata water ana miminan ana pa dama wiyer kawao. Abtok ma rare kap. Meban wiya damet. Okay, kauna masani megatin wiya makeup. Agatin wiya makeup. E wiya met. Oga saya kagagir kilang. Tama kauna gatin wiya. Kamu yung ay type sapal jagagir kilang. Ranji just chukilang. Ranji te yang ada patapatran jo wewe. Ran buka jagir kilang. Tama kauna gatin wiya. Tama gatin wiya makeup. Wogitala child more. A got young child boson. I may say kakirongata, lemon kauna, the doctor personally, makeup, what on ya makeup, or is psychic women and masan and god. Me masani, a bangatin we am a cup, Japan, Kilong Langnam, Iskiel Silisa, one or is a clamale, Reyesa Qualu, because of Osea. A Cosea was saume, and so ban lelo toiban, Kiang Gomail Mong cup, Nien cup. Apan sa wala ledor pa kaun Jesus kastor. Kaun Jesus polar komuyongoy sa pengke pola wata maur ayat chapanga karongata makap makauna mama sani. Okay? So wo ba kay ma prophets kay ma in the older time nang kadete maring rawiya ko kop magdin Jesus Christ mabangkat to wiyayang aramas ton sambawat. Ariyamasani we are met. Kagakir kilang. Lang mwekid got we are met. Chakonong yang kilang. Iban wiyata al bot. Kotela sapton. Iban wiyata al bot. Kotela sapton. Iban kiyanguk pararen pil kaiwasaw. Okay, sapchon at a sapchon agak mimina nan morin mas morin kawao masani banyata mekapo kuwi nan sapchon at a morin mas at a morin mela at a morin peredi at a morin mimi ba akauna masani banyata mekap arapogechan solang mekonak tokalang en sarawi udan jabayang udial makeup makauna mama sani po no yoma nawang men Israel sapol mo we bilipil through Isaiah so goban kawit kinrael menan sapchon nakakrasong sapo mok chawda jak lang kilelo po insan salamao sapio meton wat kiso morlale. Okay, so jamor lale, engalangal, puelipar, sotra tuko, sotra pil, amasani, ibanki yang parar pil koi wasao, sapchon up ki yang gata parar pil, so jaban mangi, okay, jaban mangi me, kap me kauna bangat kido mor milale. Kap makauna kido bebol mayaw bat pasang okay morta emilale pwe masani kitan manokela so kapureto ata
ikos ko sayang kacay sa ulang sapal. Manokela te patrakan, manokela cha sucharakan, manokela der muitong muintiyong kapreto, kos ikicha owina na trapjapan. Katsange der, God is doing new, and I am new. Kauno we am a cup, ongay bilkapalar, rain counters, shana na kausan wasa. Gipil ko doon na child mo rin sa ulang. Miuya kang kakela kaken, yung ay katong wasa ka, niyat kautakin mensangom. Jachaban duel ni dami ya saya, oi uyapan ma, oi mi ko ertalalen ma. Kasi yung kacayal mas ulang. Pwede ko magjapan, so dyan mo yung dubak, rang koros, tsako do chamong kauno imomuyan ma. Jachaban ale. Aba dyan ko do, jajan chalip sa bal. Janan ki attitude me. Iton yan nanay kami. Kasali yung makap. Chaba mo itong kaunon. Kikito pararo. Pata mo raton. Madayang Bible school ay missionary la mo ayasa. Aryapan sutra. Chaban sutra. Konte chok was ay makauno. Men kiyang katal rangoras. Ngita my point. You're meant to well in the past. We're talking about Maidan Jesus Christ ay more na 1995. May kapkaporporsan niya kayo. Imaalar na mo rin sa ulang. Arungoy katangay diyer me. Iyasa. Katangay diyer me. Iuya pan map. Okay? Kauno sa Japan, uya me kap. Pwede at a hard that to do this true. Uya blessing you tran dubak. Uya blessing you tran gon me. Iya na na court. Ang sa mga banana ko at sa mga tubak cha empty. Tama ko doon ya niyan sa mga kapakap mensango. Unpacked. Wala matawa mag-asayar. Kisang koros magchasayar. Kisang koros magchasayar cha empty. Chari empty po ki. Kauno ang kakao de po masa ni. Chan manokela maso. Anan sapton wo. Abang yata al. Ebil bang kamore de parar koi. Ngay parar. Nan sapchon. Woo. Ama chalialo ko nan sapchon am yo parar yo. Chay suba marara ta pachay menim. Refreshing. A refreshment of the Lord come from God. Just to get there. Wasagi sapchaban sutonok tiar. Mata mor suton mongot makchaytar ya. Yasoyer. Imomen ma. Just Japan men box of God. Pulgot na sin kokon. Janda imomen ma. And so koros ma chelo. No yung. Iso so. Imenosola. Main go tau diya. No kitty. Attracted. Again men. And that drawn onto me as I drawn onto you. Men kitan kayang mpa. Anane. Wenga supe yang jak. Magchagoy chapatapatak sani dami chasoyer. Kodo chakatangawi sarawin dami chasoyer. Chaban chokalagay. Chakilip klare. Apo masani. Manlawalokan. Ban pil kapungakin niya. Ay kapulawar pila nan sapton. Bueng kanampile na yaramas. Pilipildar kam. Okay? Milil makauno makong ertibachay kan. Kauno pilikitail dares. Chumin. Magchale yor koros chawye. Papa ko sang niyay. Takay din mamal bachasa. So, may magkakila kayang gatra. Chala mamagtrasan. So, koros mong koti. So. Yan nanay ko mo eh. Askuli ya, kamarani ya, toge ya. Okay? Kauno pan buya. Tami ako tininoki diya. Iral na yara masakan. May uyatar. En kapeng kalinga may uyatar ni kalingan pan maray. Repan ko kolgi yang ya kolin kapangaya. Okay, na yara masakan. May uyatar ni kalingan pan maray.
Kauno makapeng gechada. Or magchastuka preyongi atamor, gechastutama kukuporangkot, ponsambawat, atamor chukalinganata court. Akajalkan memuidong Jesus Christ a child, moren kaunda, gejalar memorga moren kalinganalai, chailen turke kapeng. Gay makarata komuyong oy chakak lelelong nanachakapan, nanachakansen suet, apnan nanachaka, ganinda kapungakot. Agad na ramas rebel mall ki chakadenta kapungakot pokita. Aga ngayon Saud kang kachailang kapungakot. Komuyong ngoy ang sa magkalelong ang kapal, dami ba ang potiesan ang tawa sa mo yan? Ma, kot mo uya pasan na chamong yung, trasan da kapungakot. Kapungakot, ako saya. Irailakan me na yaramas. Me iwiyadar ong yung. Okay, ang sama chay sapal, chakiyan Jesus Christ, iko sa yama, pala sa ngayon. Chakiyan Jesus Christ at maur, when we ay kitada, pagkatana sa kapungakot. Okay? At maurin mas, maurin man saptron. Ang tama kao na wiwiyam na kap, katkiyang katangan na sarawi, parar may watakwasa, anointing the kedi and nganen God, flowing through us. Okay, ako saya parar koy ng saptrono. Ako saya nganen God, nganen sarawi, flowing. Wasa ko rin magdrakula ya, chawya lang kapay. Okay? Sa masakula po lingkri naman sa pengkla niya, iparanday klang ukpo kita. Ele, kauna da dongki ay morang krechiya po son. Okay, so ime chakan men. Kona kong ke kauna po ikawasakan men chakula chan wala blessing, chan wala kamor, chan wala encouragement po kita. Kajayal parar koy nan sapchon. Okay, may bang ko saya, in the spirit, ni palingen, oras na so jem kona kong kauna ramamor ko morin sapchon. Raka tirin moni, raka peren mal nan sambawat, ni palingen sapchon. Anane anointing, anane kedi, anane limangot with the dog, okay? So say I'm Gajayak babakot without God. Ab Gajay babakot sang ni throne, sang ni molen kauno flow through us near time way down. Jawak yang go time or ye time more the dongania. So at a hard attitude, sa kaita child kiyang kachayla ramas. Okay, child kiyang tamakot moidang and tang red child and flow through us and we ay child sang red child koi red. Okay, makauno masanong child the kauno sutukak we ay child but child cheng they sukak moidang mogadeng got and flow through us when kakuya men kapay. So men watong child kakila kakang child wasa. Bagi isto premeditate dame o iuya lesa mbongi ye oratoror nane sikiel mi ban share nanat devotional nanat we kapa come out, forget the former ways, manokela omchiak, manokela muyapa, manokela tipom kan, manokela pila ompoida kan. Okay, chachaka kokosa niya chapoida kauna tong kung child party yok. Kay din mamal, wadara mas children and wing got ngay kokosan ng tamen na kirso. Manokela. Koto mong kotan sa oras kapiso, yanani komi, idubak, ay mor sapton, we are mekot, kido hal. Okay, kido halang ko mor na sapton what me yan ke. Okay, apira meni chicha, amo. Ong ye mo ki kokona ay sapton, pagkauna na uyaw diya. Ang sagoros minda kahit din mama la yasoyer chaban jogala so jangan ngot. Okay, so jangan ngot ari coach pan so we auyaw the boy ya tell or that do child charkier the child papa coach ni atay kele i chamo women sherong ke child o makaron saban Bible study sabot pan believe life Kamka tune in o biliang korkorong masa ng God. Apo iwasa me men sherong ka child poegi ikamelele me
kasambal chakin men kaunon out the guitar at a hard that do kasambal. And so chorus so my god. And so chorus itu back my god. And so chorus yanane. Iramen changantananda. Imomwen ma, imisagan buyama, I ministry ma, I church, so that I may got. Sabul mongot may Russia it tell we had dipson the dog. Okay? Dipson the dog me so unsak. Ma court sutra, mama, sanoma, court sutra. We are younger child barrer, Nansapchon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, eh? Kauna yung gatin kapayata, may kang korusya, ni Mare Kalangan. Amen.